indaba kaVosquibiro inkosi yamavenda uVosquibiro ngithi Nkosi yamaZulu ithola amasalari namamiliyoni yamavenda bathi no mina liva avocado amapha avocado namaphayi Mayiholi inkosi yamavenda abayinika amaphayi ayi-12 no mina pie city man amabanana ngendishi Nkosi yamavenda ayina moto iphusha ikiriva Nkosi yamavenda Nkosi yamaZulu hayi uyazwa nawo yamandebele babapena ibraham udla makapi for adla ukudla kwakhe bayakutaste ukuthi ku right bese bathi ungadla baba hayi yamavenda idlikota Nkosi yamavenda yofolela ikota no mina kota ya 9 rand nikomracha acha idlikota ene acha lento besizoyiyeka ukuthi ubho uya ignore so for long Nkosi yamavenda ifaka amateki amakasa wafani yajoli yo check Nkosi yamavenda umuntu akhona aphume nini ndodobula amagodola izicheri yakhona faka ipitikoti nayo Nkosi yamavenda icashile Nkosi yamavenda ihlale erumini ayinani no I'm switching off his mic bayithethisa kuphela inyanga bathi